Danas sam htio da pričam sa vama o foldable telefonima i kako oni zapravo utiču na način na koji koristimo mobilne telefone danas. Ne znam da li ste imali priliku da koristite neki foldable telefon. Ukoliko jeste, volio bih da čujem i vaše mišljenje, ali meni već duže vreme na pameti stoji da su ovi telefoni zapravo promijenili način na koji ja vidim korištenje mobilnih telefona na dnevnom nivou. I dugo smo slušali svi o foldable telefonima, da, zanimljivi su, ali su debeli, baterija je loša, ima kompromisa oko kamere, kada gledate sadržaj imate one crne gore linije. Ja mislim da to više nisu argumenti zbog kojih ne bi trebali da koristimo mobilne telefone ili zbog kojih mislimo da su obični telefoni bolji. Ja danas kada pogledam savitljive telefone, odnosno konkretno foldable telefone, vidim elegantne uređaje, skoro bez kompromisa kada su kamere u pitanju, sa čak i boljim baterijama nego neki od najboljih običnih telefona. Tako da ti kompromisi, odnosno ti argumenti više ne stoje. Kada je sklopljen, ovo je sasvim običan vrhunski telefon koji možete koristiti ovako sklopljen, jednom rukom, lagano, fotografisati sa jako dobrim kamerama i puniti ga jednom u 2 dana. U najgorem slučaju dan i po trajanje baterije imate zagarantovano. Ali ovo nije ništa što i sasvim obični telefoni ne nude, jel tako? Ali onda otvorite i dobijete ovakav ekran, dobijete ovako tanak uređaj koji se jako lijepo drži u ruci, bilo šta da radite, bilo šta da gledate, jednostavno ovo nema konkurenciju. I to je tako. Ali hajde da vidimo šta je mene zapravo nateralo da snimim ovaj video i šta mi je to ukazalo da su se moje navike korištenja telefona zapravo promijenile korištenjem savitljivih telefona. Pod broj 1, ja se bavim ovim poslom, dakle moja dnevna rutina sadrži istraživanje, pisanje skripti za video, pisanje tekstova za sajt, dakle taj neki multitasking. To se sa ovim telefonima radi mnogo lakše i jednostavnije i sa mnogo većim uživanjem nego na običnom telefonu. Jednostavno podelite ekran, jedna polovina ekrana bude deo gdje istražujete, druga polovina ekrana bude deo gdje hvatate beleške. I to je mnogo jednostavnije i praktičnije nego na običnim telefonima gdje mora da se prelazi iz jedne u drugu aplikaciju, non stop tamo, vamo. Jednostavno nije toliko praktično. Dakle, sve je tu pregledno, drag and drop radi i ne gubi se fokus prilikom prelaska sa jedne na drugu aplikaciju. Uvijek znate gdje ste stali, uvijek imate sve pregledno, tako da definitivno što se mog posla i mog korištenja mobilnog telefona za posao tiče, ovo je nezamenjivo. Sada, jedan od veoma podcijenjenih, po meni, moj lični utisak, veoma podcijenjenih problema prilikom korištenja običnih telefona, bar u mom slučaju, a to je kucanje na tastaturi. Kod običnih telefona, moje šake su velike, vidite, ja imam problem realno da brzo i precizno kucam na bilo kom mobilnom telefonu, a koristim Ultru, najveći telefon. Ja i dalje imam problem da brzo i precizno kucam. I kada je ovo dospelo u moje ruke, ovo je spas. To je toliko lagano i pregledno, toliko se lijepo drži u ruci ovaj telefon da sa 2 ruke jako lijepo i precizno može da se kuca. I meni je ovo iskreno jedna od najboljih fičera ovih telefona i nešto što mi najviše olakšava dnevno korištenje, koliko god to banalno zvučalo. I sada dolazimo do treće stvari na ovoj mojoj nekoj zamišljenoj listi, a to je da ja ne želim da koristim ovaj telefon sklopljen. Znači ja ne želim da koristim ovaj telefon ovako. Iako je jedna od glavnih zamerki svih ljudi i recenzenata bilo ovaj telefon ne može da se koristi kao običan telefon, previše je uzak, previše je debeo, ne znam šta. I sada kada su proizvođači postigli ovo da zaista možete da ga koristite kao običan telefon, većina ljudi to hvali, ali kod mene je obrnuta situacija. Ja kada imam ovaj telefon u ruci, ja želim da ga otvorim, ja ne želim da koristim zatvoren. Jer je upravo to ono što pravi razliku kod ovog telefona u odnosu na ostalo. Upravo je to ono što ti daje prednost i što ti olakšava život. Tako da ja kada god se uhvatim za ovaj telefon, a koristim oba ova u zadnjih 2 mjeseca, prvo što radim je da otvorim telefon i koristim veliki ekran koji mi pruža sve ono što želim da mi foldable pruža. Dakle, ne želim da imam skučeni ekran kada imam ovu mogućnost, ne želim da grešim prilikom kucanja, ne želim da držim telefon ovako kada gledam.
bilo koji video, nego želim ovako što mi daje više prostora i da držim lepo i da mi bude udobno dok gledam video sadržaj. Tako da zaista ne razumem zašto bi neko kupio foldable telefon i koristio ga kao običan, osim u retkim situacijama kada se telefonira. Sve ostalo nema smisla. Naredna stvar koja za mene lično i nije takva prekretnica, ali znam mnogo ljudi kojima jeste, je gaming. Znači, ovo su sada vrhunski uređaji sa sjajnim performansama, odličnim baterijama i zašto ne bi gejmali na ovakvim telefonima? Ja nisam gamer, ja ne igram igrice na telefonima, ali u svrhu testa sam i to radio. I ponovo dolazimo do toga da ovo nema alternativu. Jednostavno mnogo je bolje, mnogo je lakše, mnogo je preglednije, veće je uživanje igrati igrice na ovom ekranu nego igrati igrice na ovom ekranu. Jednostavno to je tako. I to je jedan od razloga zašto foldable telefon ima smisla i za gamere. I onda dolazimo do situacije gdje pričamo o gledanju multimedije, odnosno multimedijalnog sadržaja na ovim telefonima, odnosno na, ajde recimo konkretno YouTube. Da, kada pustite video na YouTube, on ne koristi ceo ekran, nego ima onaj svoj aspect ratio i ima gore i dole crne trake koje jednostavno nisu iskorišćene. Da li je to lošije iskustvo gledanja nego gledanje ovako? Moj lični utisak je da nije. Dakle, kada pustimo neki YouTube video, to izgleda ovako. I ovdje možete da listate, ovdje pustite i to izgleda ovako. Po meni, ovo je dosta bolje iskustvo nego kada uradimo ovo i ovako. Onda moramo ovako da držimo gdje ćemo prste, preko videa. Ako imamo ovu širinu, jednostavno držimo telefon, a ceo prikaz videa nam ostaje slobodan. Tako da po meni ovo ima više smisla, evo i ovako gledam, ovo ima više smisla i bolje je nego na običnom telefonu. E sada, mane ovih telefona. Ranije ih je bilo ih iskreno, kamere su bile lošije, baterije su bile mnogo slabije nego na običnim telefonima, ali sada ovaj Honor Magic V5 ima bolju kameru i bolje trajanje baterije nego većina standardnih telefona. Ok, neki premium modeli su tu negde, ali ovaj telefon nije ništa lošiji nego premium modeli običnih telefona, da kažem. Dakle, bateriju imaju podjednako dobru od većine i bolju. Kamere, ako uopšte ima kompromisa, minimalni su. Ja nisam primetio da ima kompromisa, sjajni su. Huawei Mate X7 također, kamere su vrhunske. Znači, ovo je model od ove godine i oni tvrde da kamere nemaju kompromisa. Ja sam testirao ovaj telefon, možete pogledati recenziju ovog telefona, ja bih se složio sa njima. Ovaj V5 je telefon od prošle godine, ove godine u Barceloni je predstavljen i V6 koji dolazi kasnije ove godine na naše tržište. Nadam se da ću imati prilike da ga testiram i da vidimo, koji ima još bolju bateriju, još bolje kamere i još manji pregib na telefonu, iako ni ovdje prilikom upotrebe ja to ne primećujem. Tako da definitivno jedina mana o kojoj mogu da pričam je više psihološka nego hardverska. Psihološka u smislu da jesam nekako obazriviji kad koristim ovaj telefon nego kad koristim običan telefon. Jesam u smislu kada otvorim telefon, više pazim, manje sam opušten nego kad koristim telefon koji ima normalni form faktor. To je jednostavno tako, možda prolazi vremenom. Ja, kažem, 1-2 mjeseca koristim ove telefone i nekako uvijek sam pažljiviji i to mi donekle smeta, ali verujem da bi se vremenom opustio i da to ne bi pravilo nikakav problem. Ni sada realno ne pravi problem, ali eto, ako moram nešto da izdvojim, to je i dalje to neko nepoverenje koje je verovatno ostalo iz prošlih vremena. Znači, ovaj telefon, gledao sam razne reviewere koji su testirali izdrživost ovog telefona, bacali, lomili, podjednako izdrživi kao i svi ostali koji se reklamiraju i kojima verujemo da su izdrživi. Jednostavno, to je neki recidiv prošlosti, verovatno, gdje mi smatramo da su ovi telefoni mnogo osjetljiviji, ali više nisu. I na kraju, kada se sve sabere i oduzme, dizajn, multitasking, utisak korišćenja, kucanje, sve, kvalitet izrade, jasno je zašto su ovi telefoni mene osvojili. Ja jednostavno ne želim da ih vratim, morat ću da ih vratim, šala malo, to su mi Honor i Huawei dostavili na testiranje, ali ja jednostavno želim da nastavim da koristim ovakve telefone. Kupili su me,
jer smatram da oni jesu logična evolucija onoga što telefon treba da bude. I možda postoji taj faktor dodatnog opreza, ali ono što mi donosi ovaj telefon u svakodnevnom korišćenju jednostavno nadmašuje tu neku dozu straha i opreza da se nešto ne desi ovom telefonu, jer realno oni su skupi. I na kraju, ako moram da dam svoj sud, da li bih se vratio na običan form faktor, odnosno na standardne telefone, koristim ja i standardni telefon, koristim 2 telefona, ali ako mogu da biram, uvek biram jedan ovaj koji mi pruža sve ove benefite koje imam i jedan standardni za sve ostalo. A šta vi mislite? Da li ovi kvalitetni, elegantni, foldable telefoni, tanki, bez kompromisa, mogu da zamene, kada ste vi u pitanju, standardni telefoni? I šta je to što biste želeli da imate, a da vam ovaj form faktor pruža, a da vam standardni telefoni ne pruže? Pišite mi u komentarima. Do sljedećeg videa, pozdravljam vas.